Chin State Hakha Township CDF Hakha Camp Pakhatchu Myanmar Sipai Jet Fighter Panhile Y12 Thlona Mangin Paun Zanga Arit Bom Telin Bom An Thak Nual Thu CDF Hakha Ten An Soi July ni ruk chanu dar khatvel khan CDF halkha thunun na muna lungnam khobula game chu Myanmar Sipai Jet Fighter Panhi in Paun Zanga Bom Palile Y12 Thlona Manga An Bom Thu CDF halka chairman Jonathan Soi General Sakantaku Legend la take to Jaka Nasi Bono Pongaya Bonga Lelong now we talk a bon ti la chera miai be chow se khon long ti ro tro ka yi nai ne e chaw ra ro ma yi nai khe bu po no ara akong long ko sakhan the ma be la chera da me in ne ne pisi ra be si de lu le thi khe mu si bu Juni somni poruk zandar somvel po khan CDF halkha battalion pakhat na game le battalion palia brigade headquarters spot chu Myanmar Sipai ten thone nan poma battalion pakhata sipai pali le battalion palia sipai pakhat an thi ani Myanmar Sipai ten halkha kho chunga revolution game an bom na amun dik tak an bom thaina hi ngai to atitam hle a an thunu na hmuna mishing lut le chuak khau taka film khur le zuala kalpui angai tur thur July ni sari atang khan CDF halkha chuan hriat tirna an chua thu CDF halkha chairman Jonathan Soiအခုတလောတော်လဲစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့စခန်းတွေကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့လာတဲ့ပုံစံက location အတိအကျနဲ့လာတာစခန်းထဲကိုပဲအတိအကျဒီလာပစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ကနေသူတို့ location တိကျရတယ်လဲဆိုတာအများကြီးတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ထဲမှာမေပြင်းကွင်းစင်းတဲ့လူမရှိတော့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ပေါ့နော်Myanmar Sipai tele nan CDM sarkar na thok te hian mi pa ngai anga in thuamin mi pui omdan manga anom der thina fangin tol chu mi pui ten miril hel an nei chuan thu nei tu te ne na report vat turin CDF halkha te chuan mi pui ten hriat tira heng ba ka hian thu chual le om ma chu halkha kho che vela zan curfew hi July ni sari atangin zandar sari atanga Zing daruk theng thu pek chu ani a tual chu mi puiten zom sham turin CDF halkha chuan thu chuan ta lang ani Chin State Sarkar office ta chu halkha Myanmar Sipai ten an thunun meka township chunga mundang ero chu CDF halkha le chin mi pui sipai ten an thunun ve bok ani